make a choice. Yeah, we say say, the back in the Apokra, and they cook Ghana for another year to Wa brab, tepu. Bibia want teacher say, when a shas. Yet, Papa Israel for Abba. I'm on my baby to say, or no. I don't want them on them. No, be a Korean Kruma, in Kruma just one bag. Or for them 10 months. Sabato. You know, me, as my American say, then another do I know. If you are crap, it was a UK for me move and another do boom. Because the next over you can have to ya. Omu yusu a crowd road, I don't know how many years, and then another army a day a crowd road. And a double road there, Ghana and Krapa Kunipa. And now what to me a fishy coin, as a bayan cracker. Hey, I you heard the watermelon, a water crabbit, a one crank, who must say, for me run about. Hey, Ghana way. More pay for more part of it. Me say se Ghana for me my account. Me say se Ghana for Jimmy. Na me bush for the opinion will be Jimmy so beto abama ndc da. Me ko me maka se Ghana for Jimmy. Me meti abroche o. Kakra ombenya didi ombenya na ebia na wo ma meti akwawe so. Wo na ho bekire wo. Wo tu anom enkwase asem amanfo di ni nyina no. A omudi hye papa no no. Enka wo Captain Smart ni wakatachie so wo free. Efie pa wudi hina nye Jimmy any poli and now the V8 unya ska wo hia to V8 ofui wakatachie na ubegya no na wakasati na edi na nado atem ya because omuni aim get omuni aim ni say imbuma as hwan de all South Africa no ebra wo sole ya na wo ye face the country no wo kasa no utimi say no ma solution wo twanye magu pipa so e de koda parliament e dey na face the country for no etimi first day enye Jimmy Samamu ane kono ni ankofo buke broche sika no mko dia yekodi ya Malema dina na bo Malema South Africa yeah Malema yeah one the pussy president emaniye no mapa emaniye policies my citizens yeah ba mu de Jimmy and this vote wo omna sorry tia policies say if you tax and this is mo fair demonstration mo koye wo mo ya face the country sorry tia what you are say freedom fighter uni twani asere first demonstration mo koye mo yi footwork ena mo nante ya no mo enkofo ena Jimmy fo bi so mo ti Europe wa mo mre ena mo nya sikanti no na nka me pese me si bre na watwenya sika no me de be bre Captain Smart ne okatachie mo di benefit bro omunia di benefit Jimmy fo amote honom na mo asaso am ho ne de wagu awiem na obi agi sika na gurupotom na Captain Smart mo de nam honom kan kwase asem wo so le wonnuo wunim de hye ne to Brogas no any woman no Brogas no crime started blogging obi ka kire me say blogger bi ka kire me say and this for so mobile power wo obekasa ama wo mu no ya promise wo mu say obi wo abrocha be you no ma free e be mo business no be you no ma free asema blogger ka kire me no omo de dada no wo social media so enuti me se me ka na me ngaga pa o mebodua na me ngaga be kan o social media say every before there o kasama o few o kasama enkofo bi na sen ane afre no a promise no what kind social media tie na this guy to me nyina e be sorry tia na do e was anu man no because the NDC for I promise abroche for say wo mo wa power wo abroche bia na wo kasa social media so wo be you no ma free sabatu mo ashepo no ma sabatu promise ngam wo sabatu na to blogger akofo ampa blogger no ko Ghana ko wu no ma na do ye akwu Ghana for so pony omudi Ghana ama blogger no ye video e catch Ghana for say wo abe you kan papa say na wo swa ewura de begu kwa ho ono atwitwa video egu di page and then we did another attempt them because so we say hey say Ghana no be ye ni ye eni edi na tem obi ye bibi eni edi na tem and then we say we free social media so one kasa bi sabatu ko bi promise ya mo penti o mo ti abrochi edi na nado atem e so di tia 11 e so di tia tasitia so mo sabatu bro me bisa Ghana for say sa 11 ya mo se mo mpe mo njintu mo nyesi no mo mana ma wo mo no mo mana nkwala na ya wo mo nji sembe obu kodi agro weekends eyin fa na mo betime kodi agro enyi 11 ye de be sa na mana na
ibisamo enye yi levy no ana de be create parks among kwala na uba ha sabato uba quiet so a UK a baby a be fe bia ubenya baby a kwala be timi dia go ko na bia be fe bia me monsi wa no ka se me twa no ene park na o kan wasem no na na do ayibi busa ho se fix the country ni pay ene dia to ni page park e wa Ghana all the regions kwawe tafo park atafo for this wagro tafo park ani e boso ball futuro ene e green grass ene e carpet ene ya jiwo wo Ghana for nya me hu mmobo na me say sabato hwe me de me say wo abeto apa ma NDC piano wa kese o woni bibi hwe Jubilee House me kan NDC ta me call Ghana me kofa ho se soja ni e hye kakia na woni asase na ye pe eye brown eye me say eye brown etisa asase esre wo nyina wu grass wo nyina wu na we investor betima bagana mana yi na do ba yi enne epebre bakofo okwe ba bia ye green na jimi fo bi ti say Captain Smart no mo to na mayi wo mo betan brochira enka ayi biscuit mo enye jimi wo biscuit wo ko Ghana enye jimi ni mwasem ene ayi a okwa so no na bi ye ho because of kronu ntino okopɛ sika kwaje ono didi ma ho why say Captain Smart no what did the pound no and politicians so na man for so enu to akasa ma de man why say Captain Smart because was he ene ma men kan kire eduabo ho metuma gyan wanim sisi abodua mesa kofa ade ede dane na kodan na tiri enu no mudi jimi no obeja public abodua so what jedi say akura no didi na ayasante hinatem no wajire na nimri na video ama na kasa tia otumfo wakasa kasa twie anase wakasa kasa ko bia tia otumfo a asante fo mpari fo so mo ntua ni timi na ojimi no me say omujimi no omujimi ni nyina no amutia bruchire no enka mo bruchire fo kwa bitesa me de obakwa no ho ya mekan wo wiase paye Samson wa na mama ba ya se o so di One na po ese bofuro Samson wa no woni bofuro Mini bofuro pa ya na Samson wa je wa se bofuro wo ba wa huhuru ese ayi entampe nwoma uja hono na wo katara wo di na do atem wo to yalini wo to no wo ba ayi Germany ya fa to sa ma o kasa no oba besia no anu sonsuo entire obi ampenu no bema bia kwa wo ne tuni na fuabom obi ahu no hu se bon no watwe no ho obi ahu no hu se bon o fui uja me se no me dem me ka tese me obi ahu no hu se bon e bon wotu na wo kasa wutimi dia na nado na se enye sebe enkurase wo ba hu ne bi se wodi na nado atem Ghana no ohia Ghana for magu Ghana for man mo as Ghana for man bia mo control for bia mo social media so wo Germany broni krapo Germany broni wapo na wo dakini na do bedai wo ba obi ni wo ya me say na